ойындарды, жарыштарды баштайлы. Урматтуу меймандар, Кыргызстандагы ар бир жердин, ар бир аймактын өзүнүн үнү бар, өзүнүн добушу бар. У каждого региона, у каждого города есть свой звук. Биз азыр ушул үндү жаңыртабыз. Шаарларды жана белгилүү айылдарды табышыбыз керек. Итак, поехали. Биринчи добушту угабыз. Бул кайсы жер? Кайсы аймак? Так, вижу, слышу. Здесь. Атбаши, баракелле, чыгабыз. Выходим сюда, на сцену. Молодец, вы в финале. Поздравляем. Улантабыз. Кийинки үндү угалы. Опа. Оң тарап. Бул жакта. Ким? Кудалар. Даяр. Үчүнчү стол. Келиңиздер. Кайсы жер? Кайсы айыл, аймак? Келиңиздер. Кочкор. Баракелле. Ортого, сахнага чыгыш керек. Белек алыш керек. Келиңиздер. Үчүнчү столдун өкүлү сахнага чыгат. Будем вручать торжественно, официально. Элдин алдында тапшырабыз. Улантабыз. Кайсы шаар? Белгилүү жер. Мына. Байкадым, көрдүм. Келиңиздер. Бул жети өгүз. Тура. Келиңиздер. Жети өгүз, жакшы вариант. Келиңиз ортого, сахнага. Андан тышкары дагы бир шаар бар. Дагы бир жер. Ысык көлдө жайгашкан. Белгилүү. Так, достопримечательность. Көлтөр айылы. Жо айылы, жок, тура эмес. Ана, ким? Так, катаны оңдойбуз. Келиңиздер. Бул? Алабука. Алабука. Баракелле. Келиңиз. Ортого. Ким? Айырмасы жок. Бир өкүлү чыксын, бир катышуучу. Уландабыз. Кийинки жер. Опа. Так. Бул? Балыкчы. Баракелле. Келиңиз. Ортого, сахнага. Уландабыз. Дагы бир жер бар. Балыкчыдан тышкары. Каякта? Сквозняк каякта бар. Так, мына, достор, жаштар. Ким айткан? Мен байкагам. Бул? Билбеймин. Билесиз, келиңиз. Бул? Шамалдысай, келиңиз. Ортого, сахнага. Белек беребиз. Кымбат приз бар. Шамалдысай, албетте. Тура жооп. Уландабыз. Кийинки. Бул? Кайсы жаныбар? Жырткыч. Кайсы жер? Жалал-Абад жакта. Арсланбап. Баракелле. Выходим на сцену. Сахнага чыгабыз. Кийинки жерди табыш керек. Көрдүм. Байкадым. Манас, келиңиз. Ортого, сахнага. Баракелле. Дагы. Бул? Чымчык. Канаттуу. Кайсы жерге окшош? Кайсы жаныбар болушу мүмкүн? Баткен. Ким? Кандай? Жок, баткен? Жок. Мына, кудалар чыксын. Алай? Жок. Жок, тура эмес. Мына. Лейлек. Дагы кайсы жер? Белгилүү? Мен куш. Баракелле. Ортого, сахнага. Уландабыз. Дагы бир жерде табыш керек. Кайсы стол? Келиңиз. Ким айтты? Ким тапты? Бул жактабы? Келиңиздер. Сиз? Баракелле. Ортого, сахнага. Албетте, чычкан тура жооп. Мына 10 катышуучу чогулду. 10 финалист сахнабызда. Анда эмесе супер финал. Ар бир катышуучуга мындай форма, майка, манишка тапшырабыз. Келиңиздер, алыңыздар. Бул жашыл команда өзүнчө. Экинчи команда сары команда, оранжевый, зеленый, две команды. Кийинебиз, үстүбүзгө кийиш керек. Кийинебиз. Мына 5 форма. Сахнабызда 2 команда, 5-5. 10 человек, 5 на 5. Надеваем форму. Мен азыр суроо берем. Бат-баттан тура жоопторду табыш керек. Орун алмашабыз. Ордобузда айланабыз. Анан ушул сөздөрдү элге көрсөтөбүз. Тура жооп табыш керек.
Так, сөздерді құрайбыз. Я задаю вопрос, быстро меняемся местами, собираем ответы. Отырған меймандар, урматтуу көрермандар, жардам берсек болот. Тура жоопторду ордубуздан айтсак болот. Анда эмесе баштайлы. Биринчи суроо. Биз бүгүн көп тамак жейбиз, шорпо ичебиз, 5 бармак жейбиз. Ашказан толот, эмне болот? Ичибиз эмне болот? Кандай болот? Так, биз тамак жейбиз, Ал толот, ашказан, ичибиз толот, эмне болот? Ал эмне? Ушул сөздү табыш керек. Орун алмашабыз. Сытый деген сөз кыргызча. Так, будем кушать, наедимся. Какой будет живот? Курсак кандай болот? Биз жейбиз, тоёбуз. Ашказан толот, ал эмне болот? Барбы вариант? Так, мы наедимся. Сытый. Кыргызча. Барсыңарбы? Так, барбы вариант? Биз тамак жейбиз, тоёбуз. Апей, кокуй, грубый вариант. Биз утулуп калсак ушундай болот. Жок, тура эмес. Утулуп калсаңар ушундай болот. Тура эмес, солдон оңго, наоборот, слева направо. Кайсы кан? Жок. Жашыл команда тура ойлоп атат. Бирок жазганды билбейт. Экен. Забыли? Школу давно так эмес, жок, так эмес. Анча так эмес. Алдыда дагы 30 суроо бар. Мы уже на первом вопросе поплыли. Жашыл командага берип айт. Ток, албетте, курсак ток болот. Наконец-то, рахмат. Всё. Бары түшүнүктүүбү? Улантабыз. Кийинки суроо. Адамдар кайсы жерде сейилдейт? Где люди гуляют? Сейилбак. Где люди гуляют? Тиякта дарактар бар. Аттракцион, белкалар жашайт. Как называется? Бул эмне? Все. Өздөрү ойлонсун. Оранжевый, молодцы. Все, не помогаем. Ордубуздан айтса болот, Все, не помогаем. Бир, улантабыз. Кийинки суроо. Первая часть дня. Күндүн биринчи бөлүгү. Кыргызча деле, орусча деле чыгат. Эртең менен эмне атат? Так, таң, баракелде. Так, утро, Жакшы, азаматсыңар. 2-1, уландабыз, кийинки суроо. Следующий вопрос. Где мужики отдыхают? Эркектер кайсы жерде эс алышат? Жуманын аягында чогулат, шешепке оронуп, отурушат, ушакташат. Сауна. Все с вами ясно. Понятно. Дальше. Сауна. Башка суроо. Машина. Кыргызча. Машина. Кыргыз тилинде. Кандай болот? Ага. Барбы? Что-то не то. Что-то не хватает. Так. Барбы? Она дагы 2А менен жазылат. Баракелде. Кийинки суроо. Жаңы суроо. Машина жүрбөй калса эмне менен тартабыз? Чем тянем машину? Арканга окшош. Узун. Джипке окшош. Так, чем тянем машину? На буксир. Так. Трос синхронно. Бирден упай. Улантабыз. Кийинки суроо. Машинени кайсы жерде оңдойбуз? Где ремонтируем? Как называется место? Кудайбергенде бар. СТО. Жакшы, улантабыз. Кийинки суроо. Новый вопрос. СТОдо ким иштейт? Бул адам машинени оңдойт, ремонт жасайт, курулушта иштейт, үй салат. Мастер кыргызча. Уста. Баракелде. Кийинки суроо. Устанын улуту ким болот? Обычно какая национальность? Алар жакшы иштейт, башы жакшы иштейт, техниканы жакшы билет. СТО келебиз, Вася барбы деп сурайбыз. Так, бул орус. Жакшы, жашыл команда, бер упай. Кийинки суроо. Следующий вопрос. Так, отуруштарда шернеде эмне ичебиз? Что пьете на посиделках, на корпоративе? Так, отуруштарда достор менен эмне ичебиз? Ой, алкаштар, бүгүн халал той. Халал тойдо эмне ичебиз? Водку чем запиваете? Графинде турат, шире. Свежевыжатый су. Су барбы. Дагы эмне бар? Так. Графине стоит.
Сок, молодцы, зеленый, 1 балл. Жаңы сұрау. Эмне үшін iPhone алауыз, Rolex сатып алауыз, қолға тағауыз, 17-ші iPhone менен жүрөз, қарызға алауыз, особняк, рассрочкаға алауыз. Эмне үшін, для чего покупаем iPhone, Lexus, Rolex. Понт, оранжевый, 1 балл. Жақшы, кейінгі сұрау. Муж и жена. Қайдағы сатана, құдай сақтасын, Муж с женой ходят в парке. Паркта жүрген эки адам. Кто это? Сладкая кто? Муж с женой, парень с девушкой. Эки адам, джуп. Так. Джуп, ага. Сладкая пара, конечно, молодцы. Следующий вопрос. Первый президент Кыргызстана. Биринчи президент. Ким? Атын, көрсөтөбүз, түзөбүз. Собираем, составляем слово. Аскар. Баракелле. Жақшы, кейінгі сұрау. Так, что вручают в Голливуде? Голливудтағы сыйлық. Ага. Жақшы. Батырақ. Ықчам. Оскар. Кто? У кого? Так, зеленым 1 балл. Счет сравнялся. Есеп тең болды. Решающий вопрос. Ақырқы сұрау. 5-ке 5 қошсоқ, эмне болот? 5 плюс 5. Эмне болот? 10 жоқ, тура эмес. Қанша деп сұраған жоқмын, ал эмне өзі. Это что? 5, 15. Показываем, собираем. Сан, оранжевые побеждают. И призы всем. Белек, барына, приз. Арбер қатшушыға. Баш байке, сары командаға. Белексіз ешкем кетпейді. Каждому приз. Кетпей тұра суретке түсеміз. Фото, эстеликке фото. Приз каждому. Жашыл командаға. Қошымша приз.